Pausada yumfam oipamar uiba pau khara update tawjare. Haugiba pung kunmari da miyoi chani kuntraga mari pause poiki amalekide. Pause da bidi red chada nipan were miyoi chani kunmari discharge tawge. Haugiba pung kunmari es da miyoi disingani sampan taragani thoi COVID-19 test da miyoi chani kuntraga mari nauna. COVID-19 pause da poire miyoi amana laikidre aina manipur lega ke health department ki report na aire. Report asiki matungin agasi ki oina positivity rate chada ni pano oike. Haukiba pung kunmari as the positive oike ba singa to the best por da taraga taro. Sandel da mga sisi por da mapan Impal East da humpu ga mga Impal West da humpu marfu drama pan. Kaksing da ni kamjong da taraga ni pan kangpok bida amba senapati da taro. Tameng lung da ama teknopol da ama thawpal da taro ukul da pangane. Positive borak labasing asi tharaga apan bakan pam case la kama lising taraga ni pan jamri marfu drama nga sukre. Haukiba pung kunmari asida laikidaba miyoi adudi Impal West district tagine. Miyoi sing asi tharaga laikidaba masing lising amaga chanipan kuntraga mathoi sukre. Haukiba pung kunmari asida miyoi chani kunmari discharge tawki. Miyoi sing asi tharaga haujik phawbada apunba miyoi lakama lising taraga mari chamri umpudra manga recover tawba ngamgre. Haujik active case lising ari chamaga marfuga mapal laire. Recovery rate na chada marfudara taruk dasmik taruga ma laire. Pungkun mari asda dos lising mari chanipan kun manga kapke. Haujik phawbada ahanba dos da miyoi lag tara kani thoi lising tara mari chupna marfudra mapan amade. Anisuba dos da lag mari lising tara gama thoi chadre supna taruk kaptuna state asiga apun ba lag tara ga taruk lising kunga manga chanipan chupna manga vaccine kapkhre aire. Nagalamarom da COVID-19 patharakle haiduna haujing bhaki oina school college hangnar baki wafam leite rajen. Maya ki ozat lau nadaba center lupa crore taraga nipan pigi hairakle. Sel hek pidakpaga mitai mek ozat lau nadaba taba paikat kani minister. Haujik lenga da COVID-19 Manipur da laksin bamak ngamdrabasu control tawdi ngamle. Adumabu COVID-19 laksale haituna Manipur da school college sing. Hang nadabagi wafum di haujik maki oida lenga na khanaba laitri aina education minister S. Rajen na pawmisin na thokkhre. Kasi kul community hul pang thok patong magi oiba free medical camp da saruk yapan lakiba minister Rajenda pawmising hang kiba wang ki pawkum piratuna minister na makhata na hai COVID ki fiba masi ahana leramba adudagi khara makhai lenga na chada umbudra rom de laksin bangamle haujik class tawdrabasu online class ningthina tawri adubo mobile leitaba lairaba mairoi sing BBL ki bakhada liba mairoi sing da smartphone tablet na sing bayan thon da mairoi lising anirom do yantok ba haure Masidana higher secondary amasung secondary ki thakta leiba lairaba mahiroi singda online class ki kudong chaba pin da bentia lengakta DVR saraga thakre haujimaki oina di class hona da balenga na khana balaitre aduba covid ki wera phibam yenglaga class hona ro bare blawra kani hake pawmesin hangkiba atopa wang amagi pawkum piradun minister Rajena hai Manipur da mitai mek chanaba horomlabasu lenga ki oina mitai mek osa lawnarba ki sanction mamang taleramba Lengang nama ta thambiram taban Delhi da chatlaga auto blore kana sutang dari center na badaki tabak lupa crore tara kani pante pirage herakle tawbata di state ki mamang gi thatar percent pam bayam ama finance department da panduna leiba amri utilization thaba ngamdri center gi utilization certificate ase September gi chachet tara phawa gi mamang da tharagu aina Manipur gi sep secretary gi kudang da tharakre masigi matang da kana honare Kabina baram udana state resourcing loiselak pagal loinana lengak ta karakadaba income su karakadaba na sel loiselapane maduna thabak tawbagi awaba mayungna bane minister na hai mitai mek improve tawna ba center na pirakadorba senpam badu hek pirakpaga mitai mek waza lawna ba thawang tawgane harba mayam asi state resource daitaba na khudakta tawba yadabagi thengthabane center na kai tharakadaba senpam badu lakpa ngaimina se madu hek lakpaga mitai mek waza mayam lawgane maha tarakpa atopa pau amadana Arafati Urup JP Demand Committee ki wafam akhangba sinadi nongninglamgani JSC Arafati Urup JP Demand Committee na karang phong ki papaw se singda hai ki ba sahi nepu hiena karigumba benefit amata phangdana lage haribasi akhangba minadi nongningba phawromgani ana Joint Action Committee against the splitting of Kiamgai Muslim Arafati Gram Panchayat and Kairau Umakting Gram Panchayat ki mekete ki phangdoragle Manipur Press Club da pangthokpa pawgi mifam amada JSC asigi chairman Alhas Alauddin na pawmising da hai committee asina sahi nifu hena karigumba benefit amata phangdana laki haribasi nokninge makhoi gi benefit phangkibagi chapchaba khudam changdam piraduna nawrem heramani arapadi da
प्रधान ओइख्रब मियोनी लोइनर क्यामकै मुस्लिम अरापति जेपी असिदा तोंजम ताबोब देवी वहेंगम ब्राजित हरिब मियोसिंग असि प्रधान ओइख्रब मियोसिंग आक्तने नागालमद लिलो थौबल म्युनिसिपल काउंसिल असि डिजॉल्व तौद्रिङै चेयरपर्सन ओइना वहेंगम ओंबी मीना कुमारी थौ पुरमलिबनी अमदे हाउसिंग हाउसिंग केयर टेकर ओइरिबने जेपी अमदे म्युनिसिपल काउंसिल नकल अनिदगी खुदोंग चाब लौरग लागी वाफम असिगी ओना तैनबद मियाम ममांगदा लाना प्रचार तौरबसि लाइबक थीबने तेंधाद लमगेनबा हिजम इराबोट की मितम खिल्लगनी ऑर्गेनाइजेशन लमयनबा हिजम इराबोट की चामा कुनमंगारक सोबा मपो कुमन थौरंग की मनुंग चंद लाकलेबा सेप्टेम्बर की चचत कुनमथोय की नुक्थिल पुंग अहुम ताबा मतमदा तेंथा मखा लैखाय तमयामगे लोसिंगबा लमयनबा हिजम इराबोट की मितम अमा खिल्लगनी आइना तेंथा मखा लैखाय जुट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की चरोलना आइरे सरोलसना हाई तेंथा खोंगबालदगी सोशल एंड कल्चरल एक्टिविस्ट राकेश नौरेमना तेंथा खुंजाउद लेबा ऑर्गेनाइजेशन असिदा डोनेट तोरबा मितम असि ऑर्गेनाइजेशन असिना छिल्लगा खिन्नदबा थौरांग बने सांगनायरबा आर्टिस्ट मानामली शर्मना फेवरेट क्लास ता हाफ साइज ता सारेबा मितम असि फाउंडेशन जाउना पुन्ना पे तारागनी थोरम वांगले मितम माइकुम हांगदोपगी थोरम अस्ता काफ्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थांगेंबम प्रियोचितना अथोइबा मिथुंगलेन ऑर्गेनाइजेशन असि की प्रेसिडेंट नौरेम नाउसा एलाइस खोइमुना थौरम बापू अमदे इरमदम फाइनेंशियल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड एमडी एफ ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ एंड चेयरमैन हुइद्रोम कुलचंद्रन अखनब मिथुंगलेन ओइना सरुयागनी आइरे लोइना लमयान बा इराबोट की मितम असिब डोनेट तोरिबा सोशल एंड कल्चरल एक्टिविस्ट राकेश नौरेमसु थोइदोक हेंदोकबा मिथुंगलेन ओइना सरुयागनी आइरे सांगनायरबे सैचाकपी बेबी चंचन लमयान बा इराबोट बा सैथाजबा इसै यम सक्तुना थौरमबसी आउटोकपगा लोइना इंटरनेशनल फोक सिंगर थोकसोम लांसना सानु इंटरनेशनल डांसर जया खुंद्राकपम मदे इफवाक बेस्ट डांस 2020 की मिंथोल फंग्रबी लोग्राम पुनमगी अखनबा इसै अमदे जगोई की थौरमसु पांगथोकनी आइरे लोइना आइस सोरियाना इराबोट सैथाबा सैरेंग अमसु पाथुतना मियामदा ताहनगदोरे तेंथा खुंजाउ की ख्वाइदगी अहल ओइरबे मियोइसिंगदसु राकेश नौरेम की मैकेदगी खुदोल तमदन इकाई खुमनबसु उतकदोरे लोइना तेंथा की होरकलिबा आर्टिस्ट क्यागी अखनबा जगोई की थौरमसु पांगथोकनी आहारदुना थौरम असिदा तेंथा की मियोइ क्याना पोलानबगी थौरमसु पांगथोकनी आइरे माखा तरकपा अतोप पाउ अमदना काबुल सिटी की नुपी वर्कर सिंचम दल लेना पखनखरे अफगानिस्तान की कोनुंग की इंटरिम मेयर अदुना लेबाक की अनोब तालिबान लेंगाकपसिंगना सिटी असि की नुपी एम्प्लॉय क्या बचुम दल लेना ऑर्डर तौरे आइग्रे नोपाना महत चिनबा यारोइदबा नुपी खक्तमक थबक तौना अयाबा पिरखरे आइना पौमिसिंगदा हमदुल्ला नामोनिना नोमाइजिंग निमित्ता आइगे थबक छुनदबा अयाबा पिरिबसि की मनुंगदा डिजाइन एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स द स्किल वर्कर्सिंग लोइना नुपी सिंगे पब्लिक टॉयलेट सिंगे नुपी एक्सते अटेंडेंट सिंग जावी आइना मागना हाइगे काबुल मेयर की वफम सिंग असि तालिबान पुनमक सुना याहोनगनी अमसुंग मीगी अपाम पामबसुंग अनिंग बसिंगदा अथिंग बथमलोय हाइबिक वासक थमखरबसु नुपी सिंगे मथक्ता अथिंग बसिंग जाउन इस्लाम की मखोई अकनबु वहनथोकदु सथारपगी अतोप खुदम अमने लेसिंग अमगसा पन मरफुद्रा की सही सिंगदा मखोई की ममांग की लेंगक अदुदा तालिबान नुपी मसा सिंग अमसुंग नुपा नुपी सिंगबो स्कूल दमहाई तंबदा अमसुंग थबक तौबदा अथिंग बथमगे काबुल म्युनिसिपल डिपार्टमेंट नुपी एम्प्लॉय सिंग पतांग लौगदबा अरोइबा वरेबा मदे हाउजिकसु खनदना थमली अमसुंग मथम मदुदा मखोई की सैलरी सिंग लौब यागनी हाइना मेयर अदुना हाइगे हाउखिबा थादा तालिबान अफगानिस्तान की लेबाक पाइद्रिंगै की ममांगदा डिपार्टमेंट पुनमक थबक तौखिबा सिटी एम्प्लॉय लिसिंग अहुमरोम की अहुम थोपक सारुक अमरोम फानिंग सिटी नुपी सिंगनी हनमांगना हाइगे अरोइबदा कंटेंट सिंग असि मरओइबा पाउ खरा असिबा पाउ तमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागचरी चैनल असिना तोमदा कानराबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरुमलोइना लाइक एंड शेयर तौबिस काउबिगन पुनमक पो अमुक हन्ना थागचरी।